Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahmen ve alhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع degan Mutammimatul Ajrumiyaning muqaddimadan keyin negizgi maqsudna temasına girdik. O'tgan sabaqda o'shol yerga kelib to'xtabamiz. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad' degan. Birinchi yalla turayna. Al-kalam Arab tilinde kalam deganimda tillik ma'nosi. Anan nahviylerden bergen anıqtaması. Negizinde kalam ikiga bölünöt. Başladık. Al-kalam. Qancha bölünötken? İkiga bölünöt. Inde lugavilerden anıqtaması var. Lugaviyin. Turabı? Lugaviyin anan inde nuha var. Inde nuha. Nahvilerden. Bu yerde kalamuna lafzun al-kalam huwa al-lafzul murakkab mufid bil wad' bu kimlerden anıqtaması baştalat? Nahvilerden, nahvuçulardan anıqtaması. Anı qayaqdan alıp jatabız? Nahvulardan anıqtaması degen söz. Al-dan alıp jatabız, Al degen sözünü. Al-dan bir qancha ma'nileri var. Buyursa uşul kitapta dagı al masalesine kelgende biraz tafsilan qılıp toxtalabız inşallah. Al-dan qanday ma'nileri var? Al ma'rifani bildiret, al-ahdiyani bildiret, al demeler cinsni bildiret, al-ahd istighraqni bildiret. Ошондой эле кээде al-lamhul asl деген да билдирет. Кошумча бир мааниси. Кээде зайда да болуп келет. Lamhul asl деген эмне? Истиграк деген эмне? Жинсият эмне? Ошонун бардыгын ошол өзүнүн темасына келгенде окуйбуз. Al-kalam деген сөз, башка айткан ahd дегенде ошол нахвилердин аныктамасында деген бул. Болбосо бул лам mudof ileyhinin orduna gelgendi. Negizinde el-kelamu dese, bu yerde el-kelamu bu yerde kelamuna degen söz var. Olsa kelamun nahviyyin degen söz var. Kelamuna deyip durmasak, misal mon al öçürüp, özünüze durmasak, bu yerde kelamun nahviyyin degen ne çak bulut? Nahvuçulardan anıqtaması sözü degen manida kelam. Uşunun orduna mudof ileyhtin orduna yap geldi. Bunu öçürdü dağı, hazf kıldı dağı, uşunun orduna al yap gelip koydu da. Oşal ahdiyye. Al-ahdiyye. İbn Malik, kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmun ve fi'lun thumma harfun el-kelim, vahiduhu kelimetun vel qavlu am ve kelimetun biha kalam qad yu'am. Kalima, kalam, qavl, kalimdardan anıqtamasına aytып, şu yerde kalamuna de bizi nahvilerden kalamı degen mani menen başlaydı. Kalam biz hazır düşündürüp berem. Lugavilerden, nahvilerden anıqtaması. Demek bu yerde el-kalam kimlerden göz qarashında? Nahvilerden göz qarashında kalam boluş üçün ne boluş gerek? Kalam dep ne aytat? Huwa lafz. Lafz sözden çıkış gerek, ozdan çıkış gerek anan. Dagı ne boluş gerek al? Murakkab boluş gerek, iki sözden quruluş gerek. Üçüncüsü ana mufid boluş gerek. Mufid de maksat ne kıskaçası? Bir manini bildiriş gerek. Bir mani bildiriş gerek. Anan bil wada. Bil wada al-arabi. Arap tilinde yazılgan bolusu gerek degen söz. Demek nahvuçulardan kalamında kalam dep aytış üçün en birincisi al ozdan çıkan söz boluş gerek. En az ikiden köp söz al kuruluş gerek. Andan keyin пайдалуу bir mani bildiriş gerek. Ana Arap tilinde boluşu gerek. Bunun buların bardığı kayıtları bolot. Bunun barını azır birazdan keyin başlayбыз. Болгону Bunun bardığı eкен kıskaça gana
Түшүндүрмө. Эми киришүүдөн алдын биз башынан баштап өтүп коелу. Бу терминдер өткөндө айтып өткөм. Нахулар, наху болсун, сарф болсун, балага болсун, нахулар деген бүт терминдерден турат. Илим дегеле терминдерден турат. Ошол терминдердин несин билиш керек? Сөз түрдө анықтамаларын билиш керек, эмнени билдирген. Анан эрежелерин билиш керек, маселелери жана башка. Эми биз азыр өтө турган нерсе терминдер. Эң биринчи калима деген эмне экен өтүп алалы. Биринчи эмне экен? Ал-калима. Калима деген эмне? Бизде айырмачылыктар бар. Калима бар, дагы Калим бар. калим бар. Калим деген. Дагы Аль-калам. ал-калам бар. Дагы Cümle. төртүнчүсү жумла деген бар. Жумла бешинчиси Kavul. ковул деген бар. Ковулун деген бар. Ушулардын аныктамаларын өтүп алыш керек биз. Көрүмчө дата доскага. Доска камерага көрүмчө табы. Бир карап койсо. Калима деген эмне, калим деген эмне, калам деген эмне, жумла деген эмне, ковул деген эмне. Ушуларды биринчи аныктамасын жакшы өтүп алыш керек биз. Эң негизги зарыл бул. Бардыгы ана жумла фи'лия, жумла исмия десе, калим десе, калам, ковул бардыгын биринчи темаларын жакшы түшүнүш керек биз. Биринчи караңыздар. Калима деген эмне? Ал-лафзул. Жазабыз, Ал-лафзул мавдуу. Al-lafzu al-mawdu' lima'nan mufrad. Lima'nan mufrad. Lima'nan mufradin. Bu ne degan söz? Ha? Al-lafzu al-mawdu' lima'nan mufradin ne degan söz? Ötkönde de bir sıra aytып ötküm negizinde. Men Zaydun desem ne düşünüyorsunuz? Zaydun. Muhammed desem. Ahmet desem. Bir jeke bir adamdın atın üçün ötersіңар. Турабы? Жеке адамдын атын үшін ötersіңар. Men Ahmet degende, Zayd деген сөз алып туралы, бизде Zayd деген адамдын аты. Zayd деп айтканда, Zayd жөнүндө башка бир нерсе менен кабар бердимби? Жок. Акылга эмне келди? Bir эле сөз келди да. Демек, калима деген bir сөз үчүн, bir маанини билдириш үчүн коюлган некен сөз болуп эсептелет. Bir маанини билдирген, bir маанини билдириш үчүн араб тилинде коюлган сөз эме деп айтат? Калима деп айтат. Мисал мен айтсам, Жаа Зайдун десем, эмне түшүнөсүңөр? Zayd kelgen. Эки сөз түшүндүңөр да? Жаа анан Zayd. Башка айтканда Zaydтын келүүсүн бири-бирине испат кылгандыгын билдирип атам. Zaydтын келүүсүн. Мында муну калима деп айта алабызбы? Калима деп айта албайбыз, Бул эмне? Бул калам болуп калат да. Караңыздар. Эми калима лафзул мавду' ли ма'нан муфрадин. Калима канчага бөлүнөт? 3 bölüm. Кайсылар? İsim. Исим, Fe'l. fi'il, анан harf. Исимди айтканда Zayd десек, Дороба десек, бир өнү. Harf десек, ал некен ал дагы бир нерсени гана билдирет, бир маани билдириш үчүн. Калимчи. Калим айтат. Murakkab. Эмнеге айтат калимга? Ал-лафзул мураккаб мин салас калиматин. Жаздык. Ал-лафз мураккаб. Анан лафзул мураккаб. Кандай? Мин салас калиматин. Моларды кыскартып кетейин, кандай десем. Бизде мезон экен. Оларды кыскартып кетейин, таптай калбасын. Бөйдөрөк жазайынча. Мындай кылып жазып кетейин. Исм, фи'ил, анан harf болду. Min salas kalimatin. Анан kalimatin fa akthar. Üç сөздөн турган. Afada au lam
يفيد لو لم يفيد أفاد أو لم يفيد birinci qarangizlar. Kalim degan so'z bor. Kalima, kalim, kalam, jumla, qavl. Lafz murakkab ikki so'zdan turadi. Quriladi bu. Min salas kalimatin bu eng az qancha bo'lgan kalimdan. 3 so'zdan qurilish kerak, janondan ko'p bo'lish kerak. Al so'z bir ma'noni bildirsin, o'sha so'zlam. Je ma'noni bildirbesin, o'shani nima deb aytadi? Negizgi 3 so'zlam bo'lish kerak. Misoli qaranglar. In jaa Zaydun. Anan qad qama misal Zaydun. İnce qancha so'z bu yerda? 1, 2, 3. Ne deb aytamiz? Kalim deb aytamiz. İnce Zaydun. Zayd kelsa. Ma'ni to'liq bo'ldimi? Ma'ni to'liq emasa, Zayd kelsa ham ne? Bir javobi kerak-da. Zayd kelsa deb eğer de Zayd kelsa hem ne? Men misal sizga aytsam, eğer de Zayd kelsa desem. Siz ne deysizlar? Eğer de ustaz kelsa desem. Kutib qolasizlar, nima aytadi deb. Ma'ni to'liq emas-da. Qad qama Zayd turdi o'rnidan, misol. To'liq ma'ni chiqdi. Kalim deb. Qaranglar, lafz so'z, o'zidan chiqqan so'z bo'lish kerak, murakkab qurilish kerak. Qanchadan? Min salas kalimatin. 3 so'zdan bo'lish kerak va aksar jana ko'p. Afada degan so'z al ma'nini bildirsin, aw lam yufid, ma'nini bildirib bersin ekan. Kalim deb aytiladi shuni. Kalim deb. Emi. Kalamga ne deb aytamiz? Lafz murakkab mufid. Aha, hozirgina matnda al-lafzul murakkabul. Murakkab degan so'z o'tamiz. Murakkab degan ikki so'z bir-birini qurilusi, ikki so'zdan biridan bir yerga jinalusi. Al-lafzul murakkab mufid matndagi bil wad'i. Qaysi misoli? Jaa Zaydun deyli. Ma'qul. Jaa Zaydun misoli. Ne oldu bu yerda? Murakkab ikki so'zdan qurilib o'tadi. O'zidan chiqib o'tadi. Anan keyin bir ma'ni bildirib o'tadi. Zayddan keluvsin bildirdi. Turabı? Bil wad'i arab tilinde qo'yilib o'tadi. Arab tilinde kelib o'tadi. Emi jumlachi. Jumlani ne deb aytamiz? Terkibul isnadi deb aytamiz. Isnadi. Nekan? Terkibul isnadi. Terkibul isnadi. Afada aw lam yufid. Afada paydalı olsun, söz paydalı olsun, ma'nini bildirsin. Aw lam yufid. Aw lam yufid. Ma'nini bildirsince, ma'nini bildirbesin ne olaveretken? Cümle. Ne olaveretken? Cümle olaveret. Cümle olaveret. Misal qaysini bersek bo'ladi? Qayerlar shuni bersek bo'ladi. In qama, jos in jaa Zaydun. Aha. Anan qad qama Zaydun misal. Qad jaa Zaydun, qad qama Zaydun ayırması çok. Bunda bir misallarda bir atqa, bir qam jaxshatqa qancha, bir qamcha. Jamanatqa, bir qamcha. Bir misal geçti. Eng negizgi narsa ne bu yerda? Emne bo'lish kerak? Tarkibul isnadi degan so'z ne? Ha? Tarkibul isnadi degan ne? Isnad degan so'z hamda ixborda. Men misoli qarangizlar. Bu yerdagi masalaga kelaylik. Jaa Zaydun. Jaa Zaydun deb aytsam, Zayd keldi dedim. Ko'rinatavmi? Ha? Kameraga ko'rinatavmi? Jaa Zaydun desem, men nima qilib o'tam? İxbar degan xabar berib o'tam. Boshqa aytganda bir so'zni ikkinchi so'z bilan xabar berib o'tam. Zaydni bir so'zni ikkinchi so'z bilan xabar berib o'tam. Bir so'zni ikkinchi so'z bilan xabar berib o'tam, Ne deb xabar berib o'tam?
Zaytın kelüsün. Oşan ne dep aytat? Nisba dep aytat. Nisba dep aytat. Demek, ekonun bu cümlede negizil kelamda da ошол murakkabtın içinde, mufidin içinde ne var? İsnat var da. Al jakta da isnat var. Cümlede terkibul isnadi afada aw lam yufid. Terkibul isnadi de al söz пайдалуу болсун же пайдалуу болбосун. Ал söz пайдалуу болса максат маанisi чыксын, маанisi чыкпасын айырмасы жок. Жа Зайдун. Жа Зайдун. Ne bul? Cümle. Cümle. Dağı? Kelam. Kelim bulağı? Nege? Üç sınıf. Terkib isnadi cümlede ince Zaydun. Bu yakta ne var? İsnat var. Mol жерде ekon ortasında. Bu yakta da isnat var. Mani çıktı bu yerde. Bu da cümle olur, bu da cümle olur. Cümle bola böyle. Eki bola ayırması, iki C andan көп bolsun ayırması yok. Mon praktika kılalı. Mo ince Zaydun qad qama Zaydundu. He? İnce Zaydun ne olur? Uşu жердің qayсынысы? Kelim болады. Nesi болады? Дағы? Cümle болады. Emne üçün kalam болбойт? Emne üçün kalam болбойт? Gayru mufid. Ошол mufid деген сөз өтө зарыл. Ошол нерсе өтө зарыл. Kelim болады, дағы эмне болот экен? Cümle болот. Кошумча айтып кетели. Wal qawlu am deydi İbn Malik. كلام لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف كم واحده كلمة والقول عم وكلمة والقول عم قول عم يعم الجميع يعم الجميع деген сөз барын камтый берет. Башта айтканда калимага да кабыл деп айтат, калемге да кабыл деп айтат, каламга да кабыл деп айтат, жумлага эмне деп айтат? Кабыл деп айта берет. Kavul degen bardığın kamtı olat. Vel kavlu am bardığın kamtı olat. Demek kavul degen men üçün ötken biz mınday alsak. Kalamgadağı kalimada kalam kalimgede kalamgadağı cümlegadağı kavul dep aytıla beretken. Şunda bu yerde emne? İnce Zaydun kalima cümlenin kavul bolup kalatdı. Bunu hazır tatbik kılıp atабыз. Demek düşünüpsüňer. Qad qama Zaydun. Ne? Kelim. He? Antkeni? Üç söz bolsun. Afada. Пайдалуу bir manini bildirsin. Avla müfid. Demek bu emneken? Kelim. Kelime. Dağı? Kelam. Dağı? Cümle. Dağı? Kavul oldu. Maşallah. Ayırmadık. Ayırmaladık mı? Ayırmaladık. Emne üçün bunu cümlede otabız? Ekonun ortasında ne var? Mo jerdegi cümle mene mo jerdegi cümle. Ha? Bu terkib isnat ortası. Ova, terkibul isnat var, isnat var. Çünkü oldu mu? Daha bir mesele kaldı. Mufid degen, ayıp berleç, mufid degen ne? Ha? Bir toluk bir manini bildiret. Turabı? Sen söylep bütkөндөн кийин senden угуучу bir neseni kütüp kalbayt. Turabı? Kütüp kalbayt, talap kılıp kalbayt. Emneni talap kılıp kalbayt, emneni kütüp kalbayt. Süйлөмдүн толук болуусун түшүнүү үчүн süйлөмдүн толук болуусу бир нерсени түшүнүү үчүн süйлөмдүн толук болуусун сенден угуучу күтүп калбайт. Код каматис сала десең, жолсо код кама Зайдун десең, код жа Зайдун бул Зайдтын келгендигин билдирет. Бул андан аркы бир нерсени күтүп калбайт. Сөз толук, süйлөм толук бүтөт. Бизде дагы бир айырмачылык бар. Бул жерде бир айырмачылык бар. Биринчи ne menen emden ayırmalı alalı? Ha? Kalim menen ayırmalıyız.
Kalamda kalam. Aha. Birinci kalim menen, yoksa kalam menen cümleni ayırmalı olalı. Kalam menen cümleni ayırmalı olalı. Ekonun ortasında birinci emden ayırmalıyız. Ama iki sözlü ayırmalı olalı. Kalam menen cümleni ekonu ayırmalı olalı. Öçüreyim mi? Öçürey ne? Oğlum zapisele var da tartışka geçiyor inşallah. Aslında tartsam görünbey kalabu degen oydu. Ança öçüreyim de otam üstün. Bu öçürgünde mol jakta öçüreyim yak kalıversin ha. Ekonun ortasında emne var? Umum ve husus mutlak. Umum ve husus mutlak. Fark beynel kelam vel cümle. Cazı Allah. Ekonun ortasında el fark beynel kelam vel cümle değilce vel cümle. Umum ve husus mutlak. Umum ve husus mutlak. Gökmen cazayı nemeni qarap koyalatçı. Kameranı görünbey almasın. Ve husus mutlak. Umum husus mutlak degen söz emne. Görünüp ata gök. Umum ve husus mutlak. Ma ma'na? Umum ve husus mutlak degen söz emne. Birösü birim kamtayıp ikincisi... Birösü birbirinin içinde. Birösü eko başlatkanda kanday? Ekozun birösü birösü ikincisinin içine girip ketedi degen söz da. Birösü ikincisinin içine girip ketedi degen söz. Qanday? Qarаңыздар. Qanday bo'ladi? Kim aytadi? O'tgan bize? Qanday bo'ladi? Kalam Yok. cümlenin içinde de götürüp. Kullu cümletin kelam bo'ladi. Onday bir eme çiysek, 4,5 çiysek, 4,5 çiysek. Bunu cümle deb eseptesek. Bunu cümle deb eseptesek. Kalamda oşonun mesken bir bölügü de. Bir bölügü bolup kaladi. Kalam boluşun ne beş gerekmiz? Misalı. Umum husus mutlak degen. Cümlenin içine kalam da girip ketedi. Kullu cümle kalam bolot. Kullul kalam cümle olmayı bu. Teskerden mi? Teskerden ne? Ben qanday aytып atam? Kullu cümletin kelamı. Teskerden kullu kalamin cümle. Bardıq cümle kelam olur aytdı. Ova. Bardıq Kalam cümle bolot. Ova teskerden bolot. Ova sabqul kalam. Şunda çoğun kelam olur. İçindeki cümle olur. Ova içindeki cümle bolot. Çoğun Çoğu cümlemiz Sas. Teskerden ne? Sas. Çoğu cümle olur sas. İçindeki kalam olur. Neye? Burada sas söylüyoruz da. Kullu cümletin kelam. Yarı özüne de kalemde muslaviyası doğurak da. Yok. Şunç çoğun olur. Naburak da kim muslaviyası doğurak olsa çok kişilerak oldu da. Sevada çıkmış gibi bu. Aa, çıkış kim oldu yani? Ova. Kullu cümletin kelam bolot. Ova. Kullu cümletin kelam. Ayrı bir söylem kelam bolabilir. Sebebi kelam ne var? Terkib isnadi var da. He? Fayda yok da. Ayrı bir kelam cümle olalmaydı. Mufik bolmay kalsa cümle. Ya. Cümle bayramı olur. Mufid bolup kalsa al kelam emas cümlede. O demek cümle Kullu cümle. mümkün. Çünkü oldu o. Cümle bulur. Şeyden karası. Men başıma daştım же özümbe. Normal ile. Kullu kelam yok kullu cümletin kelam da. Monu cümlede bir etibar kılabız biz. Turabı? Anda emas be. Kullu kelamin cümle. Çok teskerinen. Kullu cümletin kelam da. Qaraqda. Mol cümlede ola turgan bolsak, misal bereyinç. Misal bereyin. Qoma Zaydun. Ne mol? Mol emne? Cümleden Kelamdağı cümledağı cümle içine kamtıp aldı. Emi inca'a Zaydun. Ne oldu? Cümle. Cümleni alsa turan bolsak, özün içine emnen oşa girgizip aldı? Kelamды girgizip aldı. Emi
Moну kalam deye alasın, cümle deye alasın. İnce zaytlarını deye albaysın. Kalam deye alasın, cümle deye albaysın. Şonun ortaсын umum ve husus mutlak dep aytılат. Bu köp terminde gelete, umum ve husus mutlak деген termini жакшылап билип алгыла. Же болбосо жанагындай даири кылсак болот. Кандай кылсак болот мону? Жок, даири кылсак. Анан ичине киргизсек, мону эмне деп айтабыз? Kalam. Kalam desek болот. El-kelam. Munuçu? Bu cümle de. Sıra ne dediğinde cümle kelam da özün içine girgizip alat. Umum husus mutlak degen termin bu. Bir nersenin içine ikinci nerse girip ketedi. Josa bir nerse birbirinin içine bir nerseni girgizip yet degen söz. Ana deysizler? Жақшы mı? Kelam dile cümle bolup eseptelip kalalım. Qanday? Kelam dile cümlenin bir bölümü. Ova, kelam de cümlenin bir bölügü de. Antkeni bu yakta emne var? İsnat var da. Yakta emne var? Bu yakta geliriz. Murakkab, mufid, emne hoş kere gele. Bir faydalı. Fayda mufid de maksat emne? Bir mani bildiş kere Aha. Dağı bir nerse? Emne kaldı bizde? Bizde kelam menen kelim kaldı. Kelim menen kelam kaldı. Bunun ortasını ne dep aytat? Onu ölçüreyin ha? Ölçüre vereyim. Caz olasılar inşallah. Umum ve husus. Kanday? Vacihi. Caz koyulu ha? El fark. Ha? Beynel kelim vel kelam. Ortasında ne var? Umum ve husus vecihi. Vecihi degen. Bu ne degen söz? Umum ve husus vecihi degen ne degen söz? Bu başka bir hususluqları da var. Eko bir suretde içtima boluşat, ittifak boluşat. Her birisi öz-özünçe bir nesede iftirak bolup bölünüp ketişet. Eko bir nesede gelişet, biroq ошол учурда her biri öz-özünçe bir nesede bölünüp ketişet. Ошону умум махсус ne dep aytat? Vacide. Baş aytkanda карагыла. Мындай чейеле. Анан Eko'nun ittifak bolgan nersesi var, anan ihtilaf bolgan nersesi var. Kaysa? İhtilaf bolgan nerse, ittifak bolgan nerse. Kim aytat? Misal belgile. Qama Zeydun kelam. Ay. Dopt. Qama Zeydun. Zayd turdu. Bu emne de? Kelam. Ne de aytaz bunu? Ha? Ben yana vereyim. Bunu kelam deybiz. Emne üçün kelam deybiz? Anken murakkab mufid bol. Turabı? Kalima kaç? Qama Zeydun. Kalimge. İn qama Zeydun. Bu emne? Bu kelam. Bu kelim. Ortasında aç. Qama Zeydun. Qad qama Zeydun. Özümde hoş gerekli. Qad qama Zeydun. Özü bunday qilsak yaxshiroq bo'ladi. Eko, misol ko'k narsada ittifoq bo'ladi deyildi. Qoma Zeydun. Qoma Zeydun. Zayd turdu. Bo'lim ne? Uşu narsada kalamdagi, kalimdagi ittifoq bo'ladi. Emnega? Bu yoqda 3 so'z bor, 1 2 3. Ma'nini bildirdimi? Bildirdi. Bu kalamdagi bo'ladi. Bunu ne de aytamiz biz bunu? İttefaqa, ittefaqa. Kalam menen kalim uşu nerse ittifaq kılıştı. Ne degende bu kalam da bolat, kalim da bolat. Oşonda ele eko teng bir-birinen ayırmalanışı. Nesi men ayırmalandı? Bunda ekele söz var. Bundaç 3 söz var da. Oşonu ne dep aytat? Umum ve husus vecihi dep aytat. Demek umum ve husus vecihi degen emne eken? Eko bir nersede bir suretde ittifak bolat. Anan kayral eko öz-özünçe bir nerseler menen ihtilaf bolat degen mani.
Şunu umum husus vajhi dep koyat. Şunu aldık mı? Jigitler. Kalima, kalim, kalam, jumla, qawl. Ушул терминдерге келгенде ажырата билүүбүз керек да. Кыргыз тилинде кантип ажыратылат, ким билет? Калам менен жумланын кыргыз тилинде кантип айырмалайбыз? Же калимден, же кавлдун айырмалайбыз билбейм, э? Муну тилчилерден сураш керек да. Биз араб тилинде ушундай нерселер бар. Кыргыз тилинде ушулардын терминдери кандай деп. Балким кыргыз тилинде деле молардын ар бирөөнүн бир сөз менен берилген терминдери бар. Тилчи болбогондуктан Söz süйлöm немеде. О, татаал сүйлөм, анан бир нерсе сүйлөм деп, көп да, бизде деле бар болуш керек. Болбосо, көрүш керек экен сурап. Кээде калима хакыйкатан лафзул мавду ли ма'на муфрад болсо, кээде калима деп деле мажазан эме айтылып кете берет. Сүйлөмгө деле бир сөз айтып койчу дейт, бизде деле колдо бир сөз деп айтат. Жакшы сөз сүйлөдүң дейт да. Жанда чыгып бир сөз сүйлөбөйт, жакшы бир нерсе айтып бердиң деген. Сыяктуу калима деген сөз кээде калам маанисин билдирип калат кээде. Бул ал мажазан. Эстеп алгыла. Нени билдирип калат экен? Кээде калима деген калам маанисин билдирип калат. Бул хакыйкатан эмес, мажазан билдирилет. Өчүрдүм жигиттер. Бул терминди унутпаш керекпиз, кулагыбызда дайым сиңип туруш керекпиз. Кулактагы дайым эттеп алыш керекпиз, иншалла. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. Kalam boluş üçün 4 qayt koyulup atat. 4 qayt koyulup atat. Qayt degen söz emne? Yok. Qayt degen söz emne? İmamlaşap. Yok. Ötkөндө айтып өткөн, эсиңердеби? Qayt degen söz bir nersени киргизет, башка нерсени чыгарып ийет. Bir nersени киргизет же киргизгенде башка нерсени чыгарып ийет. Kalam boluşun nahviler 4 qayt koyuşkan. Kандай qayttardı? Qaysı qayttar? Lafz, murakkab, anan mufid, anan vada dep 4 qayt bolot. Kalam bolsun. Lafz degende emne çıkıp ketdi? Lafz degende ne çıkıp ketdi? Murakkab mufid vada vada. Şu çözsüz. Lafz degende emne çıkıp ketdi? Oğuzdan çıkpagan neşeler çıkıp ketdi. Laf degen söz emne özü lafzın. Rami ırgıtu da bir neseni. Anan lafaz akaltu tamrata ve lafaztu nevabaha deydi. Ne dedim? Kurma dedim, anda neyin ırgıttım. Akaltul mişmiş ve lafaztu nevabaha dese, jedin dağı örük jedin dağı dayınegi tükürüp salsam ne olur? Ошол sen lafaztu degen söz bolot, ırgıtı. Oğuzdan çıkış gerek. Oğuzdan çıkış menen arap tilinde özü alfaz degen söz neye koyulgan? Alfaz degen söz. Neye koyulgan? Laf degen söz. Araplar süylөгөн sözgö alfaz dep aytat. Tushunib oldu? Araplar süylөгөн sözgö laf dep aytat. Bul birinchi. Oğuzdan çıkış gerek. Oğuzdan çıkkan aytılgan qayt koydu, bir qayt koydu. Qayt kalgandan keyin qayt degen söz kuyut. Molar төртөөнү kuyut dep aytat. Qayt degen söz жазып koyun. Mom ne dep aytat? Qaydun dep aytat uşul. Laf degen qayt kılış menen oğuzdan çıkpagan sözdör kalam bolup esептелбейт degen söz. Bir nerseni kirgizdi, başka nerseni çıgarıp iydi. İşara. Mom ne işara? Misal mom ne işara? Misal yol tursa bu yakta. Yakta yol görgüsü emne işara bu? Sol jaka burul. Svetoforç. Kızıl. Kızıl mı? Jaşıl. Sarı, kızıl. Emneleri bildiret?
Жашыл көсө эмнени билдирет? Жүр деген. Кызыл көсөч? Маниси барбы? Маниси бар, э? Токтоо деген мани билдирет. Солго деген эмнени билдирет? Урул деген билдирет. Мындай эме келсечи? Мындай эскертүү алында бир нерсе бар деген билдирет, туурабы? Авто жол эрежене кирип кетели. Анын бардыгы ошол ишаралар болсун. Бирөөгө кат жазып берсең, ал окуп туруп түшүнүп койсо, бир маани түшүнүп атат. Бирок ал калам болуп эсептелбейт. Эмне үчүн? Анткени ооздон чыккан жок. Ушул кайт деген мааниси ушул. Бир нерсени киргизди, экинчи нерсени чыгарып. Лафз менен лафз эместин бардыгын чыгарып кетти. Түшүнүктүбү? Ялла. Мураккаб. Мураккаб деп айтканда, мураккаб эместерди чыгарып салды. Мураккаб эместер эмне? Бул жерде мына монун бардыгын мол чыгарып салды, лафз чыгарып салды. Светофор, ишаралар, лисанул хал деген бар. Лисанул хал абал өзү. Мисалы, настроение көңүлүң жок, жинин келип отурсаң, ошол абалың сен жинин келип атканыңды, көңүлүң жок экендигин, же адам ооруп турса, уйкусу келип турса, ошол абалы. Айтып турат да, мен ооруп турам, мен чарчап турам, мен суу сап атам. Срочно бир чин чай керек, же суу керек деп. Намек бердим, эч чыган жок деп. Тамаша бар. Ва хуа лафз. Мураккаб деген эмнени чыгарды? Мураккаб деген эмнени чыгарды? Муфракаб болбогон нерсени чыгарды. Эмнени чыгарды эмне? Могу жерге көңүл бурабыз. Эмнени чыгарды мол? Эки нерсени чыгарат. Эки нерсе эмне? Биринчиси муфратты чыгарат. Муфрат Зайт деген сөз келди. Зайттын өзү, башка мукаддар же бир сөз жок да, башында, биягындачы. Зайт деген сөздүн өзү келсе, бул муфратпы жеке? Бул муну чыгарды. Кайт кылынды. Мураккаб дегенде башка нелерди чыгарып ийет? Лафз дегенде лафз эместерди чыгарып ийди. Мураккаб дегенде муфратты чыгарды, анан дагы эмнени чыгарып ийет? Вал мураккаб гайрул иснади. Мураккаб болушун иснат болуш керек эле. Мураккаб гайрул иснаттарды чыгарып ийет. Жазып койсоңарбы? Вал мураккаб гайрул иснади. Ал мураккаб гайрул иснади. Иснади болбогон. Алар кайсылар? Гайрул иснади, иснади болбогон мураккабтар кайсылар? Мураккаб идафи. Мураккаб идафи. Кайсыл мисалы? Абдулла келеби? Кирет. Не бар мында Абдуллада? Өзү эмне? Мудоф илейх да? Турабы? Алланын кулу деген. Алланын кулу деген. Бирок бул барып эмнеге айланып калды? Алам болуп калды, адамдын аты болуп калды. Бул мисалы ушуга окшогон нерселерди чыгарып ийет. Бул алам. Тү өзү идафа болгону менен бул мураккаб деген сөз эки сөздүн курулуусу да? Эки сөздүн курулуусу. Бирок бул идафи болуп калды. Бул эме болбойт, калам болбойт. Алам болуп калды. Дагы мураккаб мазжи. Мураккаб мазжи. Монда калайын дагы кыскартып жазып кете берейин, э? Мазжи. Мураккаб мазжи. Кайсыл сөздөр? Хадара маут, ба'ла бакка, ысык көл, кара балта. Мага бул биздин сөздөрдөчү, ошол энчүлаттар дейби? Эки ысык, анан көл. Ысык өзүнчө бир сөз, көл өзүнчө бир эки кошулуп калып бир нерсени билдирип атат. Ошол сыяктуу арабтарда дагы ба'ла бакка, ба'л бак. Эки бир сөз болуп калып атат да. Хадара маут. Хадара маут. Өзү хадара келди, маут өлүм келди деген эки бир болуп туруп эмнеге айланып калган? Шаарга бир жерге атына айланып калган. Булар дагы чыгып кетет. Демек, калам болуш үчүн муфрат болбош керек, мураккаб.
Gayr isnadi boş gerek, idafi, mazzi jana başkalar boş gerek. Bunun barın çıkardı. Üçüncü kayıt. Ne? Mufid. Ma ma'na'l mufid? Ha? Ma ma'na'l mufid? Bir mani bir şey kursuz. Bir mani biliş gerek. Ne kılış gerek? Bir mani. Bu murakkab idafi menen masjidi negizi uşul mufid degen çıkarıp salбай эле? Yok, uşul murakkab çıgarat. Murakkab isnadi çıgarat. Mufid menen neler çıgat? Mufid menen cümle sıyla çıgat. Ha? Ne degen cümleler çıgat? Cümle sıyla çıgat. Ja'allezî yedrusu. Yedrusu. Nun domiri qayqa barat? Ha? Qayqa barat? Ja'allezî yedrus. Okup çatkan gel kim? Cümle bu sıyla da allezî yedrus. İsmi olsa sılası bu ne olur? Mufid emes. Daha qaysilar çıgat? Hal misalı. Ja'a Zaydun yemşi. Bularda kim eken? Bularda çıkar. Bu sözlerdagi kayıt. Mufid menen çıkıp ketedi. Sıfat. Ja'a rajulun yemşi. Yemşi nesi? Rajulun sıfatı. Sıfatı o? Ja'a rajulun yemşi. Sıfatı? Ja'a Zaydun yemşi çi? حال حال أيوة الحال بوتا مثال زيد يدرس Ögerde Zayd kelbesinden yedrus degen sözün özü gelse, xabarı, özü Zayd mubtadada yedrus fe'il mudari'da fa'il biriktirip xabar olutpayбы. Özü gelse al mufid emes da. Söz türde mubtadası kelbesi. Xabardagı mufid menen çıkıp ketedi. Mufid degen söz emnele özü? Nele? Söylеген adam bol ошо менен токтойт да. Эмне деп келет? Яхсуну сукуту алейхи деп келет. Яхсуну юмкин сукут, ясиху сукут деп дагы маани беребиз. Угуучу адам жана айткандай күтүп калбайт. Болду. Зайдтын келүүсүн билдирди, болду. Андан ашык бир нерсени күтүп калбайт да. Ин Зайд келсе, эгер Зайд келсе де санда Зайд келсе эмне деген söz türde cevabı gerek bol kalan. Bil vada'dan ne çıkıp gitti? Bil vada'dan ne çıkıp gitti? Ha? Ne çıkıp gitti bil vada'dan? Ajamda Emneler? Arap dili bol boğun. Arap dil bol boğun sözler çıkıp gitti. Ne var dağı uşul yerde? Kevrilerimde bil vada'da. Başka da Araplar bir söz koygan. Araplar bir maniga koygan söz. Vada'da maksat emne? Arap dili koygan. grammatikten özdeşliği var. Vada'dan kevrim ne dep aytышат? Qaz dep aytышат, Qaz degen söz emne? Kitaplarda qaz dep kelet. Bil vada'dan bil qasd. Sen bir nerseni söylөгөндө maksatlı kılıp söylөйсүң. Uktap atkan adam usap kelipеши dese. Turuz ne aytsın dese bilbeyim deydi. Aytkan sözün bilbese, akıllı getip kalganda birisi söylösün. Aytkan sözün emne maksatın aytkan misal su alıp gelip berdi. Emne maksat kılıp atat, suunun alıp gelүүsүн maksat kılıp atar. Her bir sözün maksatı var. Al aytkanın ne maksat atkanda ele bilbese al söz emes dep aytat da. Bunu kim aytkan özü? İbn Malik aytat. İbn Malik uşul söz koşkan. Anan Abu Hayyan aytat, yok. Bu daif deyt. Ne degende biz birönün maksatı ne geregi var? Biz Европа çıkıp atat boldu. Maksat nemen gerek yok degende. Abu Hayyan жооп bергende. Dagı bir nerse aytkan misal kандай sözdördü? Dagı bir koşumça kalam boluşun dagı bir koşumça bir şart koyuşat, kayıt koyuşat. Al bir жаңы bir malumat beriş gerek dep. Misalı Ja'a ustaz. Sana kayra Ja'a ustaz sen birinci malumat berdi. İsnat boldu da. Ustazın gelibisini aytıp atat. Ana kayra ikinci jol aytkanın hiç kanday bir mani berбейт. Oşol ikinci jol aytkanın kalam bolup esептелбейт deyт. Жок, neler? Çok kalam bolup esептелет деп айтылат. Неге дегенде анда да эмне бар? İsnat бар болду. Biz Европа максат кылабыз, анын бирөөнүн максаты ne gereği var deyт дагы.
Natijada ушул негизге 4 кайт алынган. Demek lafz boş gerek, mufid, murakkab boş gerek, mufid boş gerek, bil vada. Araplar söylegen söz boluşu gerek degen söz. Men eşke çıkıp keldim desem menin sözüm kalam bolabı? Kalam bolmayt. Nege? Arapça emas da. Arapça emas. He? Ana qarashtu va dakhaltu desem anda Arapça olur. Çıktım jana geldim debe. Çıktım jana geldim. Ana jalastu oturdum desem misalla. Sharibtu desem. Sharibtu şay desem. Sharibtu şay. Ne oldu? Kelam oldu da. Tarav sharibtu şay ne var içinde? Fiil var, fail var. Mef'ulun bih var. Demek bu kelamda. Şu bilen kayıtlarını bildik. Kayıtlarını göre aldık. Evrop'un mesela öte kalalık ana. Başlayın, kim başlayın? Evrop'un. El-kelam ne? El-kelam mubtada. Marfu'un ve alametu rafihi dhammatun zahiratun ala ahirihi. Huwa. مبتدا الثاني Mubtada thani mi? ضمير الفصل Damirun fasıl. İki ten göz karaş var. İki o ten. Tura. Damir fasılda. Damir fasıl. Damir fasıl huwa damir harf özü. La mahalle min al mabniyun ala al-fath. Anda haber qaysi bo'lib qoladi? Mubtadadan. Al-lafz bo'lib qoladi. Je buni mubtada thani deb turib, mubtada thani deb turib o'chirayin buni. Mubtada thani. Bu mubtada turav? Mubtada 2. Bo'lchu. Xabar, qaysinin xabari? Ikinci mubtadaning xabari. Turavi? Eko'm ne oldu? Cümle? Cümle ismiye bo'ldi. Cümle degan tushunib qo'ying, nima cümle degan? Tarkibul isnadiya. Afada aw lam yufid. Cümle. Cümle ne oldu? Fi mahal raf. Xabardan mubtadan nesi? Xabar oldu. Eko cümle birikib turib, bu xabar av birinchi xabar, birinchi mubtadaning xabari bo'ldi. Agarda buni domirul fasl desek, domirul fasl. Domirul faslda inshaalloh kelamiz. Hozir bitirib so'raylik. Vaqtimiz o'ta qisqa qoldi. Andan keyin lafz timda dedik. Ek Yevropa jarasha xabar dedik. Javobi fi mahal raf xabar dedik, mubtadasi bilan birgalikda. Andan keyin ne qoldi bizda? Murakkab. Murakkab ne? Sıfat. Murakkab sıfat. Nenin sıfatı? Lafzın sıfatı. Qanday söz al? Murakkab bo'lgan söz. Çünkü oldu? Murakkab bo'lgan söz. Jön ele söz emas, murakkab bo'lishi kerak. Kalam birinchi o'zini chiqish kerak. Al qanday? Bir yo'q. Murakkab bo'lish kerak. Ana murakkab ele bo'lsa yetishdi. Ikkala söz qo'shilib qolsa bo'ldi u. Yo'q. Nemenen? Mufid bo'lish kerak. Mufid demne? Sıfat. Sıfat sani bo'ldi. Je, endi qilsak bo'ladi. Murakkabni sıfat desek bo'ladi. Murakkabni sıfatı. Qanday murakkab? Ma'ni bergan sıfat bo'ladi. Lafzning sıfatı o. Je, murakkabning sıfatı ekan. Murakkabning sıfatı. Ketdik. Bil vada'ch. Harf jar marfu'si. Bil ba'ne ba harf jar mabni mabni ala kasr ana وضع اسم مجرور. vada'ch ism majrur. Aha. Sıfat bo'ladi. Yo'q, harf jar bo'lgandan keyin ne bo'lish kerak? Arab vada' menen nimne? Vada' menen ne? Mufid. Mutaalliq bo'ladi. Vada' menen arab tilinde bo'lusi menen ne bo'ladi? Mufid bo'ladi. Mufidga ne mutaalliq bo'ladi. Mufid nega mufidga mutaalliq bo'ladi? Mufid neni bildiradi? Qaysi so'zdan kelib chiqqan? Afada yufidu. To'g'rimi? Ism fa'il bo'l. Afada yufidun. Bunda hadas var. Shu bilan nez bitdi. Evrobni bitirib oldik. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üçüncü sabahta ve aqallu
ma yeteellefu min ismeyin dep inşallah başlayıyoruz yani.